Jean Bosco wowe baragitorero gitwa Zerefati umuhungu w'igisenyi nakwa n'umugabo w'igisenyi mbabara kukubahuka mbabarira n'umupapa w'igisenyi wabonye Rubavu nanye amafaranga yariyeho rwose nta mbabwiye ndababaye kuko uri mu bakire babaga amafaranga yego urumva Bishop Remana Jean Bosco yobora gitorero Zerefati Holy Church ibyaha by'ubuhemu nico kugurisha ikintu cyundi no kugitanga ingwate rumuhadisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 yego api Imana ishimwe irasubitswe sha irasubitswe awi vuze impundu usa nazivuza gutera rumuhadisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 ninde muntu wagutunguye akakubeta ifite ukavuga uti umuntu ntantunguye no umukobwa witwa Yuhi inshuti yawe bamuretse zo muzamurika buretse gato bana buretse gato Janvier 20 hano nijoro twamuhamagaye turi kumwe kubese twibeta cyo data wenda kwishe nijoro twasabanye kubera yagura ceceka byari ejo muri kuvugana kuri video call kandi kukubwira undi munsi nese ejo nabwo anniversary yanjye ejo nabwo yari anniversary yanjye yari itariki 21 inzoga yose nyita urwagwa ariko bitemo urwagwa umukobwa wanjye yisekera ngo nkundu kugiseka ngewe cyatesha ngubona biryoshye biri uri igifura nago waganira na Tesha ntago mwaganira biragoye urumva ubwo rero sinigeze mbyishimira na gatoya ariko ari kiganiro ejo Brian yakoranye na Tesha kuri DJ Brian Vogue Kazungu apostinga iyi video Imana izameneza umugabo nzagenda nkifatira ku gakanu ndashaka ko umuyobozi ngo n'icyuma akarinda hasi utwangusha akana kana mu uwo mugabo Imana izamukurisha yari Imana izamu umugabo mbasha kubaha Imana izamu umugabo urihindutse Imana izamu umugabo kubita amashyi ntabwo uwo mugabo nyimushaka ko nsigaye mbona abo bagabo bameze gutyo bagiye basigira abantu depression ikenda kubisha na depression nyine muri life ndashaka umugabo nimubona tuzaba Muranzi Yesu no Mitso Boy P Onika Sweat bashobaka basuza wana mugisha kandi ikomeze ibarinde ndege mu TV shobora kusoma mu byo ukora byose aujourd'hui tout dossier ta somoma at this moment je suis avec moi-même ndanga imbere yanyu hamwe n'umuhungu wanje muri mu gukunda muri iminsi bamwita JB the entertainer sama brother what's up bro unasemaje wewe nasema vizuri wana Kugiswahili ho tuzaya tujyamo. Tujyamo? Tuzaya tujyamo kabisa. Okay, unasemaje wewe? Nasema vizuri tu. Habari zako? Ni nzuri sana. Vasi. Ubwo mubaze ngo iki ngo urimbwa mu Giswahili mubaze ngo iki? Kubaza ngo urimbwa. Ntabyo uzi? Karamwisobye. Ndabaza ngo iki ngo urimbwa. Uriko? Uko ubwa wewe? Siko mubwa. Siko mubwa. Asubije neza. Anasema wangu walibuvuge ngo niko muntu apana ubwa ndumuntu ndimi niko muntu apana ubwa niko muntu apana ubwa wewe apana ubwa wewe unasemaje wewe nakubwira njewe nijaribu kusema zakwigisha tajya w'ikiganda rero nijaribu kusema lugha huko cyo ngo wige ikiganda kuko ndakujyana Kampala kuri yakwezi ikiganda cyako wiga wasuzora cya nasuzo burungi nasuzo burungi kiwedemo kiwedemo kwagalanyo ona kantu k'ingenzi ka mbere abantu batukana batabita bodaboda bazita bodaboda bango okay bodaboda urumva ugatubwira ngo Ruboga Road na ogara chi ugasubiza njagala kuja Ruboga Road Rubaga Road njagala kuja kwa Maison Noire ya DJ Spin ugeta kujyana yo first namuonye yambaye inkweto nziza cyane ngo wasibirucya naza nsuhuza gakeya gake byibuza gake ngo rero Chibi yo tangira w'ikigande uko namaze kuvugana na Beni avugana na Muyoboke yego ubu ngubu itike yacu irahari byo kurya birahari tugudegana kamara de ngwino Fox TV ngwino hano naza gusuhuza Fox TV banze bayibone hano fresh sana
bambwiye ngo igiye kuba monetize leta yati birarangiye. Bimeze bite? Nduru usavuze. Aratumaze ngo turangane. Oya nagasangana. Ikintu ubwira abakunzi ba The Game. Bakomeze bakore subscribe, banakore subscribe kuri Faxman TV. Akusi urampiningira se? Ntabwo nagushyire muri community. Wanshiriyemo. Yashyizemo. Uretse muza akantu nka tubiri mbere yo kugenda. Tubiri twonyine. Tubiri twonyine. Kamwe kabisa. Tubiri. Kora anniversaire yawe. Ninde muntu wagutunguye akakubeta ifite ukavuga uti umuntu arantunguye? No umukobwa witwa Yuhi. Inshuti yawe bamuretse zo Mozambique. Buretse gato bana, buretse gato. Janvier 40 hano. Nijoro twamuhamagaye turi kumwe kubese twibeta. Cyo data wenda kwishe. Nijoro twasabanye kubera yagura ceceka. Byari. Ejo muri kuvuga kuri video call. Kandi kukubwira undi munsi nese ejo nagura anniversaire yanjye. Ejo nagura anniversaire yanjye yari itariki 21. Sibwo wampostinze. Bese bibagiye amatariki wampostingiyeho. Icyanyuma. Gira ijambo bwira umuhungu witwa Janvier witwa Bahati Makaca. Bakomeze bagubwe neza n'ubukene barimo. Ubukene barimo kabisa bukomeze bagubwe neza. Witwa Romeo ngamaze kumbaga. Romeo mubagane nyine ko mazi muraziranye. Muna kwiburaza ngo gutuma sarara. Niyo mbwese nkaho amayoga menshi. Nuko rero Yego. ubwo wamenya ko umwogosha mbere mu Rwanda yitwa Lando de Baba. Niyo muntu ufata imashini cyo takunyora. Akakunyora ku buryo uvuga ngo huyu ni mutugane. Dukora ngaha mu mujyi muri Tropical Plaza iteganye na T2000 muri salon twa Jani Perfect Salon. Aba essence muraziparika tu mubeshetse muraziparika urumva niho dukorera uri mu rugo utwandika kuri Instagram ya Lando de Baba cyangwa se kuri Instagram ya Periodica Suez. Yego. Lando agusanga hano hose uri wanda kandi cya capital kibonke akakamukugezaho ukagenda fresh sana Lando akagera gute. Reka nizire ku munsi waje hashize ubwo ni kwa kabiri nibwo atajya kwira inkuru z'uko ngo Brian yabarashukanye na Muyango. Yego. Ariko njye ndavuga ni Imana Nyagasani sendo kumamagara ngo yitwa Mushambokazi. Mushambokazi. Yego. Urumva njyewe sinishimiye ibyo bintu bavuze byo gushukana kwabo. Hano ubwo mbishigikiye. Yego. Kubera ko njyewe ndamutse bita amafaranga nkandi Samboy bakambaza ngo ninde muntu wagira umugore navuga Muyango. Wavuga Muyango. Kubera ko ndamukunda nyine. Kandi nta muntu utarakunda nta mudakunda diwo y'umuntu yitwa Muyango Claudine ndetse na diwo y'umuntu witwa Gateka Brian, DJ Brian. Yego. Hamutayikunda? Nta muntu utayikunda pe. Umuntu bavuga ngo yangatesha, nta muntu kwiswa Tesha. Tesha so wamwangira iki? Tesha wanjye yikubitemo urwagwa. Urwagwa mvuga ni inzoga nyine. Iya inzoga yose nyita urwagwa. Yikubitemo urwagwa umukobwa wanjye yisekera ngo nkunda kugiseka njyewe cyatesha. Ngubona biryoshye biri uri igifura nago waganira na Tesha. Ntago mwaganira. Biragoye. Urumva? Ubwo rero sinigeze mbyishimira na gatoya. Ariko ari kiganiro ejo Brian yakoranye na Tesha kuri DJ Brian Vogue. Kazungu apostinga iyi video. Imana izamenetse umugabo nzagenda nkifatira ku gakanu ndashaka ko umuyobozi ngo n'icyuma akarinda hasi utwangusha kana kana mu nzu. Uwo mugabo Imana izamuguriyari. Imana izamu umugabo mbasha kubaha. Imana izamu umugabo urihindutse kandi Imana izamu umugabo kubita amashyi. Ntabwo uwo mugabo nyimushaka ko nsigaye mbona abo bagabo bameze gutyo bagiye basigira abantu depression ikenda kubisha. Na depression nyine muri life. Ndashaka umugabo nimubona tuzabana tukabana gatatu. Nkaba namugisha inama. Tesha erega buriya no kugira ngo ubone umugabo ugisha inama. Ariko Tesha karame reka nkubwire ugira ngo twe turiragire kicyura nawe akwaza ngo biriwe. Reka nyisubize mu bumve. Kugira ngo Imana izamenetse umugabo nzagenda nkifatira ku gakanu ndashaka ko umuyobozi ngo n'icyuma akarinda hasi utwangusha kana kana mu nzu. Uwo mugabo Imana izamuguriyari. Imana izamu umugabo mbasha kubaha. Imana izamu umugabo urihindutse kandi Imana izamu umugabo kubita amashyi. Ntabwo uwo mugabo nyimushaka ko nsigaye mbona abo bagabo bameze gutyo bagiye basigira abantu depression ikenda kubisha. Na depression nyine muri life. Ndashaka umugabo nimubona tuzabana tukabana gatatu. Nkaba namugisha inama. Tesha erega buriya no kugira ngo ubone umugabo ugisha inama. Ariko Tesha karame reka nkubwire ugira ngo twe turiragire kicyura nawe akwaza ngo biriwe.
ibi Kazungu rero yego yabyifashishije afatirana DJ Brian nako afatirana Muyango. Yego. Urabyibuka ko mu minsi yashize bavuga ko Muyango yatandukanye n'umugabo we bikanarangira ameze nk'aho babyemeje. yego Ubwo rero Kazungu yashatse guhuza amagambo ya Brian n'aya Muyango, ashaka kubihuza arandika ngo Muyango depression iramwishe. yego Arandika ngo ngibyo ibyiza byo gucudika n'abatinganyi cyangwa abakobwa b'ibirara. Ubwo ashaka kuvuga nabi baho Kazungu harabikaga Brian. yego Mugarabika Brian, Brian yaje muri comment arandika ngo nzaguhora mu mutwe nk'isereri. aha ati ibyo wakigira byose Nzaguhora mu mutwe nk'isereri. uko byagenda kose kabisa Nzaguhora mu mutwe nk'isereri. Aha. Noneho Brian hari comment yajya asubiza. yego Hari witwa Pax Rwanda aje aravuga ngo ha ahubwo se uzabona ko imyaka yagusize wowe. Brian ahita amusubiza ngo nzamubona uwo tungana fa kuba atazanta mu nzu gusa. fa kuba atazansiga. Witwa Brothers Unique arandika ngo umugabo se ashaka undi mu Rwanda ntago iryo tegeko ntago riremerwa. Brian ati iyaba wabimenyaga kabisa byibuza mvura iri kugwa kamanzi banagura telefone. nanjye natwe Undi muntu witwa Ndayisaba 971 arandika ngo nawe se ukeneye umugabo. Brian arandika ngo yi. Undi muntu witwa Flora 8 arandika ngo umva gusebanya mbese ukagera ngo siwe rugabo rwatumye rusenyuka umushuka ngo uzamuba hafi none urajugunye ntibiguhagize urengejeho n'amangambure. yego yarakugaburiye inshuro nyinshi. Ubwo ni ubugome pe, gabanya kuko uzasaza uba mukecuru ibyo bivemo. Brian yamusubiza ngo nyoko buja akwishyura riniguye. Akantu kaje kubuja rero niko akantu ka nyoko buja niko kabi. nawe nyoko buja ninde? aha ubwo se nyoko buja kuva ari inde buriya muntu? aravuze ngo afite uwamutumye. nyine nyirabuja umva ari inde? ndumva bitaraza neza ahubwo wo ninde? ubwo ngewe ndukeka ahita nkeka Muyango. Ariko rero aha reka ibyo mbere mvuge ngo birabaye ibyuya nyine ntibibe amaraso. yego Urumva, reka twigire ku mukobwa wacu Ambasaderi Alia Cool. Nyuma yuko Mutesi Jolly atashe inzu y'akataraboneka, abantu benshi tukavuga amagambo menshi, tuvuga ko Alia Cool ashobora kuba acuditse n'uwitwa Rugumi Saidi, yego umuherwe muri East Africa. Alia Cool agapostinga ifoto yambaye neza cyane, yambaye agasengeri k'umweru n'akandi kenda gakunda kubaga n'abafaransa, abantu nkatwe nyine baba modeli. Comment ça va? Ça marche? Ça c'est bon. Urumva? Abantu nkatwe aba fashionist. Alia Cool nuko Ruguma gateraho comment akwita kabizo ngo mwa. Akwita ku ifoto yande ya Alia Cool. yego Alia Cool ajya kuri Twitter ngo next arandika ngo uretse gato yanditse ngo ntago namwemera. Abana bameze mute? Yanditse ngo ntago namwemera. yego Bavuga yine Rugumi. ntabwo se undi yavuga ninde? Urumva? Kibe bavuga ngo ntago yamwemera. Akoye excellent yagize ikibazo. Excel afite ikibazo. Urumva? Akimara kuvuga ngo ntago namwemera. Neza. Urukumva? Yego. Abantu benshi bagiye muri comment
batangira kubihuza n'umuntu witwa Rugumi Said avuga ngo niwe yavuze ko atakwemera. Urukumva? yego Ariko Nyagasani mwana wanjye Jibire Kandire, kurire wicaye aho. mbaza ngo niyo mpamvu uri kurira. Nanjye ndi kwibaza kubera iki wicaye aho uri kurira. Uyu munsi Yego. urukiko rw'ibanze rwa Gasabo Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. ruherereye Kibagabaga iwacu w'abakire. Kibagabaga. Wa mu bishop wasabye igitsina agasaba inguni zacyo zose Zimwe iburyo imbere yupa majora, rowa majora, clitoris n'ibindi bice byose, amaze gukatirwa imyaka 4. Baba we. Ubu tuvugana Bishop Jean Bosco urukiko rw'ibanze rwa Kibagabaga afite imanza ebyiri. Urwo rubanza mvuga ni urubanza ngo yariye amafaranga umuntu umudiaspora. Yego. Urw'igitsina ntago rurazamo. Ntago rurazamo. Urwa mugore afite igitsina ngo cyohereje nabi. Ngo gifate kugifata neza ku buryo inguni zose zigaragara. Inguni zose zigaragara. Ntago ari rwamukatiye. Bamukatiye urundi rutari ruri. N'urundi rw'ubujura. Kari ingege kari. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwahamije Bishop Haremana Jean Bosco wayobora itorero ryitwa Zerefati umuhungu w'Igisenyi, nakwana umugabo w'Igisenyi, mbabara kukubahuka, mbabarira n'umupapa w'Igisenyi wabonye Rubavu. Nanye amafaranga yariyeho rwose mbabwiye ndababaye kuko uri mu bakire babaga amafaranga. Yego. Urumva? Bishop Haremana Jean Bosco wayobora itorero Zerefati Holy Church ibyaha by'ubuhemu n'icyo kugurisha ikintu cy'undi no kugitangaho ingwate rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 4. Yego. Api Imana ishimwe. Irasubitswe sha. Irasubitswe. Awi. Uvuze impundu. Usa ndazivuza gutera. Rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 isubitswe. Mu gihe cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1. Imyaka 2 isubitswe mu myaka 2 n'igihano cya miliyoni 1. Nsobanura icyo gifungo tugana ku nkiko buri gihe. Yego. Imyaka isubitswe mu gihe cy'imyaka 2 ibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo agiye gufungwa ariko ari hanze, atari muri gereza. Yego. Ariko atemerewe kwambuka wenda nk'ikibuga cy'indege. Acaje nyine udusobanurire. Nibyo ndi gisubitswe mu myaka 2. Nibyo ndi kuvuga nyine. Mu gihe cy'imyaka 4 ntago yajya ku kibuga cy'indege, ntago yajya ku wenda like nka hari Uganda kuri ya mipaka nyine niki ngagende. Ngero uko mbyumva. Igihano cy'imyaka 4 isubitswe mu myaka 2. Ariko akajya yitaba. Nguvuga ngo muri icyo gihe cy'imyaka 4 mu myaka 2. Muri iyo myaka 2. Abafungishijwe ijisho kugatera imbibi z'u Rwanda. Nicyo nashaka. Ariko imyaka 2 irangiye ashobora kurenga imbibi z'u Rwanda ariko ataje mageragere. Ariko nabwo nyine cyitaba. Burya muri icyo gihe nyine asubiye muri myaka 4 isubitswe mu myaka 2. Aramutse akoze icyaha nk'icyo ngicyo agasubira mu cyo cyaha. Yego. Ahita agera gute? Ahita agimageragere agata ya myaka 4 agahita yifungwa akazaburana ku kindi cyaka ya myaka 4 ayirya. Anayirya. Urumva? Baba mubwiye ni hazabu ya miliyoni 1. Baba mubwiye ngo genda gake. Bishop Haremana kandi yategetswe kwishyura Monica. Monica Nyiratuza udacogora indishyi ya miliyoni 2,500 na miliyoni 1 z'agaciro k'imodoka ye yagurishije. Ubwo zibaye 3. Ubwo 2,500 gushyira ihazabu ubwo 3,500 ubwo ni 3. Gushyira 24 z'imodoka ubwo ni 27,500. Ariko nk'abafana be n'abakunzi be twishimire ko byibuze nubwo bigenze gutyo twishimire ko adafunzwe atagiye mageragere. Ubundi Monica abantu bamuzi nk'umuntu witwa Gramel. Yitwa Gramel. Ni umumama rwose ngiyo mwabaye inshuti. Yego. Cyo cyitwa ifaranga ararirekura. Abari tayari. Gramel ifaranga arirekura, uyu Monica ararirekura. Ahubwo Gramel nanjye ndi umuhungu nk'abandi wangurira akamodoka ko Aseoni kamashanyarazi. We kwa Profete nta kintu wumvamo? Kwa Profete nta kintu wumvamo? Kimeze gute? Profete ngari gutanga umufungo.
Prophete Joshua se ugarutse ku bya garameri impita mbyibuka. Prophete Joshua abawurya bawurye ayo nta mafaranga y'inshaka njyewe we wapi oya we nta kintu kibi abayarya nibayarye njye nta mafaranga y'inshaka ba Patino bayarye ba Jackson bayarye ba Esmobi bayarye ariko njye Kabonyo ishwi yego ubwo rero nibyo ngibyo kwa Bishop Harerimana Jean Bosco Imana ikomeze murinde njye nitwa P Onika Suez Nixi hambaga kataro katabugari insoro station of shop JPZ eyo so mbrero yo boy yo samboy basumba ai hadat ega twafunguye kuvuga birananiye nitwa Kabonya nyine kabyivanze muri amupapa kandi bazaza ari kundeho namushize mu mafoto yanjye